Yebo, ingane zawethu impela sibona laphana kumculi kaMaskandi uKhuzani ke Ndlamlenze Mpongose njengoba ke siliflathelile ke la kuleli ke libangisi phana ke eAmerica lapho na ke enominate khona ke kuma award bafowethu ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela baniqale nginibingelele kuyona ke imbuso City MTV City nje uma siqala ngane channel ake wenze kulungile uciphize subscribe nawo notification bell khona sithola zonke izindaba ke ishisayo nazo ke zitrendayo. Hayi ke wengane zawethu impela sibona laphana ke uKhuzani ke Ndlamlenze umfowabo Mpongose njengoba ke esetheke waliflathela ke ela kuleli ke libangisi phana ke eAmerica kona ke ama-awards ke anominate kuona njengoba ke ezobanjwa ngawo umhla ka1 kuyena kuNovember. Kanti ke wengane zawethu impela uKhuzani ke Ndlamlenze ke ukuhambe ke ngayo ke indiza mshini ke yase Qatar lapho na ke libangise khona ke phayana ke kwelika Obama. Kanti ke wengane zawethu impela uKhuzani ke ubeseveza ukuthi cha impela ke phana ke indimeni ke umculo kaMaskandi ke oqala nqa kuba ke anominate phela ke emazweni ke waphesheya ukuthi ke amele phela ke uMaskandi bafowethu beseveza ukuthi cha impela ke usomculi kaMaskandi ke osephumile phana ke ezimpini futhi impela ke umculi ke ongasapheke kwakubheka nje usezivumela yona ke ingoma ke abheke ke izinto futhi izakhayo neziya phambili bafowethu ke usho njalo phana uKhuzani ke Ndlamlenze umfowabo Mpongose enathi ke simhalalisela endleleni yakhe engazuthi impela ke kwangeke kungahamba kahle nayo ke lenono ke abuye nayo ke wengane zawuthi impela lokho ke olukhulu phana ke ndimeni ke yomculo kaMaskandi. Hey bafowethu impela mina ngiyimboso City MTV ngithi nje ake ngehle ngobonda idibane kuyona ivideo elandelayo.